Dem baş bînerên hêja ji stûdyên dengê Amerîka li Washingtonê silav û rêz hêvî darin tenduristiya we teva baş be, dilê we geş be, em carek dinê bi hevdûre diçin gerekê di nav bexçê çand û hunera rengîn. Em gera xwe ji bajarê İstanbulê dest pê dikin. Lê bajarê İstanbulê koma şanoya bi navê Yenî Sehne ji Batmanê lîstikek xwe bi navê Serbaz bi zimanê Kurdî li ser dika şano ya taxa Kadîkoyê lîst gobala xelkê pir kişandibû, mem botanî jî li wê de bû û ji me re ev rapor di derbarê wê de amade kiriye. تفهم نكر؟ لا يا ام بقوت الدكتوري نهات فهمت كي Şanoa Elihê yeni sahne di çarçoveya bernameyên xwên meha Sibatê de li taxa Kadıköy İstanbulê bi lîstika serbaz derket pêşberî hunerhêzan. û ev lîstik ji aliyê İstanbulîyan ve bi kelecaneke mezin hat temaşekirin û ji ber lîstika Kurdî salûna ku Şano lê hat lîstên tê jî bû. Lîstika serbaz ji aliyê Hristo Boyçe ve bi coreya komedî hatiye nivîsîn û ji perdeyek pêktê. û ev lîstik ji aliyê Yakub Selîmoğlu ve ji bi Kurdî hatiye wergerandin. الجماعة اسمي الاحسيان Her wiha kadroya vê lîstikê ji şanoger Erdal Kaya, Gülistan Şahin, Kenan Demir, Menan Öncü, Mehmet Sevilgen, Murat Korhan, Serdar Biçimli û Yakub Selîmoğlu pêktê. Lîstikvanên ji bo şanoya serbaz carê eke ku hatine İstanbulê ji ber ecibandin û daxwaza zêde sê rojan bi ser hev ev lîstik lîstin. Hem derhêner û hem jî lîstikvanê serbaz Yakub Selîmoğlu wiha behsa neveroka vê lîstika şanoyê dike. Serbaz em dikarin û halê binêrin çend dînên ku ji herkî em bêjin nijadekî temsîl dike, herkî ji nijadekî ji welatekî li manastîrekî serê çiyayekî wan dane hev û ji wan re klînekî çêkirine. Dûr da ewkekî tê lîstikê da doktorekî tê û gengeçiya navbera wan, têkiliya navbera wan ji xwe ciyanekî ava dikin. Yekîneyeke leşkerî ava dikin ve yekîneyê jî ji bûna em bêjin aştiya cîhanê. Di wê demê de li Balkanan şer heye. Ji bûna aştiya cîhanê ew jî dibêne me destê xwe têxin binê kevir û dixwazin tevlî koma mileta bibin. Wisa wek çîrokekî wisa tev dikare yani. Şanoger Selîmoğlu di berdamiya axaftina xwe de ji behsa sedema wergerandina serbaz ya ji bo Kurdî jî dike. û ew tîne ziman ku bi zimanê Kurdî ev lîstik ji bo wan pir giring bû. Ew zimanê ku sîrayetê hestê me, laşê me, bedena me kiriye. Em dikarin bi zimanê xwe çêtir xwe îfade bikin û çêtir li zimanê me tê. Me xwest em bi zimanê xwe, bi zimanê dayika xwe vê çîrokê vebêjin û kirasekî Kurdî lê bikin. Lîstikeka Bulgar heye, nivîskarekî Bulgar bi navê Hristo Boyçe vêna nivîsiye. Me xwest em kirasekî Kurdî lê bikin û vê hemberî Kurda û kesên din bidin nîşandan ka zimanê me têra çi dike. Ev ziman qudreta wî çi ye? Dikare çi pêk bîne? Me jî xwest em vê derxin ser dike û me heta ji destê me hat me çêkir. Li aliyeke din ve ji Erdal Kaya ji yek ji lîstikvanên ku di demên dewî de bi lîstikvaniya xwe bala gelek hunerhêzan dikêşe ji ber coş û eleqa temaşevanên kêfxweşiya xwe tîne ziman û ew ê diyar kir ku ew ne li benda vê hejmara zêdeya temaşevanan bûn. علاقات تماشاوانا زاف کیفامه هات ام دخوازن دیسا ورن استانبول و سر دکه استانبول لیستکا خوی سرباز بلیزم. Hêjayî gotine ku lîstika serbaz bi heman motivasyonê ve di rojên pêş de li bajarên Kurdan, Elih, Amed, Wan, Mêrdîn û Sêrtê jî derkeve pêşberî şanohêzan. Min Botanî, Tengê Amerîka, İstanbul. Bînerên hêja ji ber şerê Sûriye gelek rewşenbîr û hunermendên wê koçber bûn û li çar aliyê cîhanê belav bûn. Hineka ji wana rawistiyan û hinekî din jî xebatên xwe berdewam kirin. Yek ji wan hunermendên got dûrbûn bi kar anî û hunera xwe berdewam kir. Peykersazê Kurd Salih Nimre got ji sala 2014 ve li Almanya dijî. Hîna jî bi hêviyên xwe yê geşbînî peykeran diafirîne û çîrokan bi wan dibêje. Salih niha mêvanê bernama heft reng. Pêkersaz Salih Nimir gelek spas bo beşdarîbûna te bernama heft reng. زۆر سپاس ji we re ez hêvîdarim hemî jî bi xêr û xweşî û demê xwe derbas bikin. Salih te ji kesê got di xebatê xwe yê hunerî de li gor şopandamê mirov li cem te
تشتكي سركي دكاريته برهمته تايبتي جي برهمين ايجو ببيكران او ام بيجن بيفانين مزن تشي دكي مثلا مروف الجمته قالكي جرينج وتوي او خباتا قوتل سوري آوا کربو نهات الألمانيا جي بردوام دكه نها پروژاکتا تدس بکری سر دخبته پروژا لسر زور دستیه زور دارایه او چیروکا گو هر جار دناو مروفا ده تی گوتنو بتایبتی جیبو کردا پر او چیرو پر گرینگ گول دجبری آزادیه خوازمنه کی بحثا وی پروژه بکه و اف مانا تگریدانا تا بوی پروژه هانی یان بوی اف مجارا گرینگ گریدانا تا پی دبرهمی تا دولو دیار دبن شکوی دته؟ بله از باورم از تمی دبیجم هنر کار هنری گو مجارا تایبت تنبه هنگی والابون تیدا چه دبه اره جاره که مجاره که جبوس بحی تایب خوشی هی ابقاد تایبت مجاره لیم مجاره گو تل سر مروفان تقاربه گو مروفان مجیوان سراست بکه بروس بحی تایب و یعنی هندره هنره گو هندره مروفان دا تشتی بهز نینه باورم وهنکی اوا خو بکه اینا بیا تایبت وک کرد یعنی از بجم بیا اف یا هری گرینگ و ام سرویس کنن او یا گو ام کاربن زورداریه هنگی خلاص ببین بلکه هنگی عالیه سیاست دا دره لی او جی نجدایه داو یا داویه فجوه که از بجم تمی گو مروواتی راستبونا کاری منه یعنی هندره تشتا گواز سر بکار بینم گو مروواتی تیدا خویا نکه از نکاربم گو گاوه که دوی آلی دا بابجم از بردوام نکن فنیرین هم دا هر تشت اج واره مرو در دکوه اج جی مرو تی اج کووانین مرو تی اج ایش مرو تی جان مرو در دکوه حتی گو مرو دکاربه یعنی تشتی احوصا وک پیکر پێک بینی بله صالح دکارێتە دە gelekî guhertin çê nebûye yani eva 2014 Almanya dijî em dibînin guhertin di karê hunermenda çê dibin dema got ji welatekî derin welatekî ji çandekî derin çandek din taybetî jî welatên Ewropî got huner di astek em bêjin bilindtir deyê guhdan pê bêtir dibe xebat li ser bûye karê te hîn mayê di wê xeta gote li Şamê dest pê kiribû çima guhertin çê nabil di nerîna te de yani tu lê nar tiştekî baş got girêdana te bi ew reseniya gote dest pê kiribû yan jî tu dibîne em bêjin dinyak dûrî te ye yani jiyanek dûrî te yê te xwe tê dinabîne jiyana a Ewropî بله پرسek pir giring e ku her hunermendek vê pirsêj xwe bike wek taybet wek kesayetî ye ez bawerim yani wek nasnamek hunerî ji mirora çê dibe yani wexta mero demê ku miro bike bin bandora welatê ku miro mesela lê penaber dibe an welatê ku miro dirê miro têke bin bandora wê da hingî wê cudabûn an wê hinekî firebûn gelîk fire wê navbera miro û belkî tiştê lazim ku miro serkar bîne wê çê bibe ji wê yekê ez dibêjim hinek gorandin çê dibe ew gorandin çawa ye ew gorandin wek retmekî yê gotu li ser rabû yê gotu li ser karkirî ew gorandin jî tê dikeve wê xizmeta gotu karê mirovatiya xwe pêkitîne ew karê hunera xwe di hindirê mirovatiyê em mirovatiya xwe di hindirê hunera xwe re pêkitîne ew ji wê yekê jî mero gelkî nabîne ku gorandin ket karê mero da ana ji wê te ez dibêjim ino hinekî çawa ye yani wek nasnamek hunerî çê dibe ez bawerim tu vê gavê tu karê min derek dî jî bibîne wek hunermend Luqman Ehmed tê nas bike ku ev karê salih e ji wê yekê gelekî têda merot gelekî têda nabîne ku gorandin çê bûye
ازي جبن داوية اجبن باندورا جو السرابو ممجي ملسر اوابويا اكيد درناكبني دلێ پێکەرساز ساڵح نەمر gelek سپاس بۆ بەشداریبووناتە بەرنامامە. بینەرên hêjanhan berê xwe din bajarê Duhoka rengîn li wir pêşengeheke hevbeş li Galeriya Bajêr li dar ket gojmarek ji hunermendên nû û yên xwedî serbor beşdarî wê bûn ka bi hev re em raporta Selam Balayî temaşe bikin di derbarî vê pêşengehê de. دیالوگا هستان دروشم گروپ هنر هفچر بود پیشانگاه وان یا چاره دال دو یا کل گلریا دو کاتی فکرن استایل و خاندنگه و شوازن جواز ین هنر شوکاری ادوه پیشانگه دا تاتن دیتن شواز من دست بگه ابسترکت آرت بجنه یعنی فن تجریدی. فن التجريدي تشا وقت تو فكرك واقعيتيني بس با تشاو تطبيقت كي شكلك خيالي شكلك هاج كنت بيجي تو ويتشتينك وصفت كي تابلويت من دا باربتر فكرة من تشا يعني مبتشب جهينم نكابون منا أبي تابلوي راش من استعمال كرمانا راش باربتر دلالات شدت نخوشي طاري بأملي بس من رنگ كراتي دا كو شابتش وی رشاتی خره بس بچناوی رنگ بارز من کس روزگار کری کو او پیام خو کچاود بیند من افرنگی تیکل کرین کو هر مشاهدک آن هر بینرک وقت صحکته هستوی پلوید و دایلوکا خود کوالی داد بیند که او چه دایلوکت بیند هر ایک وکی هستی خود بیند که هستیوی چیه در برینوی چیه دایلوکی دا آن کوالی دا او دتوری دا بیند غایتا من اوه که هستیوی پلون سیروان شاکر سرپرشت گروپ هنر هفشر بحثا پیاماوی گروپی دیگتو او شوازو هستن هر مرووکی د تابلوین شوکاری داد بینید أرمان جد ما أبون فأم أبروك هجرك ونيني شا خلقك الدين وقال هندي أو خلق بيت وعيك باش بوان بيدا بيت يعني أبريكا هنري يعني وان هجرك هبي سر هنري دا محاولة بكين چكو وكي سوزان لانجر بجيت مكمل كار هنري بينرا أو بينرجي بيتي پیش كفتي بيت فأم محاولة كين أف هجرتني أبت برينه قالك جرا هجرة تقليدي توتنا بيشا أفريكا مدفيا هجرك وني بينين أو هجرجي طبعا يا قريدويا باربتري که هز چوا درول خود ناف کواله دابیند او هز جی من حتی يعني ناو نشانت وکرنا دایلوک هستا که چوا حوار نابینا هستا پیدا بید وقت تو کار هنری کرد و هر او کسی مجه گرتین هر او کسی ابد ابروکا کار خو خر کریت ناف که چوا هست نه هزر باید بو بارابتری هست رول خوب ببینید ناف که کواله دو امزانی جی يعني گلک هنر یه پیش کفتی پشتی کلیجا هنرین جوان لدهوک هاتی وکرن هنر به همی لاین خوبه هند پیشکفتم خوبه دیتینه و بزاوین هنری برفراتر لحاتینه دناوا جواک دهوکه دا سلام علایی دنگ امریکا دهوک وەکو hûn dizanin bajarê Mosilê got bi giştî li ser destê Daişê wêran bibû lêbelê jiyan hêdî hêdî vedgere wê de wekû çalakiyê vî grûpê şano ya gerok got şanoyan li kolan û navçeyên bajêr pêşkêş dike. Peyamnêrê me Kawa Umer raportek di derbarî van xebata de pêşkêş kiriye û ji me re şand. شانوگریya li ser cadê bû yekem care li ser astê Mosilê dihête geran ji layê gropekê kurokkeçên Mesîhî ve li qeza Hemdaniyê hatîne Mosilê û nimayîş bikin. Ev şanûgeriye şêwazeke revaneka çar goşe hatiye durustkirin û her mawekî li deverhekê dihête geran. Em care li Mosila kevin bi amadebûna xelkekê zor şanûgeriya li ser cadê li ser cada Babiltop hate nimayîşkirin. نثبت حبنا بالفعل
ev cure çalakiye gelek kêm li bajarê Mosulê şanûgeriya sercadê karekî gelek baş li Mosulê hatiye encamdan. Em dixwazin ev karên wesa berdewam li bajarê Mosul bihêne encamdan da ku nama aştiyê bigihîte xelkî. Babetên şanûgeriya li ser cadê li ser pêk ve jiyanê ku çawa beriya çendîn sala gişt pêk hatên Mosulê pêk ve jiyan her wesa ew nihametî û derdeseriyên xelkê Mosulê dîtîn li ser demê cekdarên Daeş. اليوم اجينا للموصل الحبيبه حتى افرو امهاتينا موصله داكو ام شانوگريا سرجاده پیشکشی خلقی بکین شانوگری بناوه آزادی و مروف بابت شانوگری لسر پک و جیانه بی و سر حجه کرنه هەلبەت li cem xelkê Mosulê şanûgeriya li ser cadê tiştekê taze bû lewma gelek pêdaxbar bûn û hîvî xastin ev cure çalakiyên hunerî berdewam bin. تفتقر لهكذا أعمال وأكبر Merrekeke dûr biriye bû hejekirina vî karî. Proje şanûgeriya sercadê gelek astengî hebûn. Lê supaj bû Xwedê em li Mosulê giheşîne armanca evî projeyê tinê em dakûkiyê li babetên mirovayetiyê dikin. Li dawiya nimayişkirina şanûgeriya li ser cadê sindoqek hate danan ku her kesê şiyan hebîtin harîkariyekê bikete nava evê sindoqê da ji bo kesên nexweşiyên domdirêj hey û qurbaniyên şerê azadkirina parêzgeha Neynewa. Kawa Emer Dengê Emerîka, Mosul. Lê navçeya germiyan jî Kelepûrhez Salih Mihemed ji 35 salan ve tiştên entîke û kevin dide hev û li jêrzemîna mala xwe wan kom dike got niha weke mozexana biçûk ava kiriye. Dilşad Enwer serdana wî kir û ev rapor ji me re şandiye. پیاوێکی دانیشتووی ناوچەی گەرمیان نزیکەی 10,000 پارچە کاڵا و شمەکی کەلەپوری کۆ کردوتەوە و لە ژێر زەمینی ماڵەکەیدا نمایشی کردوون. ساڵح محەممەد نزیکەی 35 ساڵە شتی کەلەپوری کۆ دەکاتەوە و ئێستا خۆی بەتەنها خاوەنی پێشانگایەکی گەورەیە کە هاتە زەمانەی بڵێن کاتی ئەنفالەکە هەشتا چوومە ناوچەی سەنگا و سێرەکەم هەموو ناوچەی سەنگا و هەموو ڕووخاوە بیرم لەوە کردەوە جارێکی تر دیەکان مەزن نابێتەوە وەک جاران جارێتتر ئەو ژنانە پێیان نابێتەوە ئەم کەرەسانەوە ئەم فەرجوو خۆیانەوە ئەم شتانە دروستکەنەوە بیرم لەوە کردەوە من لە شاری کەلار زەڕنگەر بووم بە حکمی زەڕنگەریەکەم توانیم ڕۆژانە 50,000 پەیامە کرد 25 ئەدا کەرەسەی کوردەواری بۆ ئەوەی لە ناو نەچێ و بۆ گەلەکەمان مێنێتەوە لە نێو کەرەستە کەلەپوریەکانی ساڵحدا جۆرەها شتی کۆنی کوردەواری تێدایە ئەو بێ جیاوازی هەوڵی داوە کەرەستە دێرینەکانی سەرجەم پێکاتە و ئاینە جیاوازەکان کۆبکاتەوە ئەمە بۆ قیسوورە کەوا ڕۆژی حەشتیان ئیمانیان بووە بە ئەوە و ئەم نزیک سیروان بوون بە سەڵاوی پەڕینەوە ئەم کەلەپورە هەتاک و بەسرا هەتاک و چوارچەوەی کوردستان و لە ئێران و عێراق و سووریا و تورکیشەوە بەیان هاوردوم و لە ئەوروپایشەوە ئەو شتانیان هاوردووە بیرم لەوە کردەوە وتم ئەم کەلەپورە کە زیا بووە با ئێمە ئاشنایەتیمان لەگەڵ هەموو خەڵکێکا ببێ من یەک تەبیعەتم هەیە و من لەسەر ئاین شەڕ ناکەم هەموو نەتەوەیەکم خۆشەوێ هەموو بە ئاسووری و بە ئاشووری و بە کاکەی و بە هێزیدی و بە ئەرمەنی و هەمووی کەرەسەی ئەوانیشی تایە و هیچ فەرقێکی ناکەم لەبەر ئەوەی کەلەپورەکەمان بۆتە کەلەپورێکی گشتی بۆتە کەلەپورێکی هەمیشەیی ئێمە ئەم کەلەپورە کەوا من کۆم کردێتەوە لەخوا بۆ زیاوێزیا لە 10,000 پارچەوە بێ هاوشێوەی پێشانگاکەی ساڵح خۆشی هەمیشە جلی کوردی لە بەردایە و بە بڕنەوەکەی شانیەوە سیمایەکی جیاوازتری لە هاوشاریەکانی هەیە حکومڕانی ناوچەی شارەزور و کوردستان بووە منم قوربانگیان ئەم جلوبەرگە لە 73ەوە کە من لە گەورە بووم و مناڵ بووم ئەو کاتە پێشمەرگە هاتوۆتە ناومان ئەم جلوبەرگەمە بینی لەبەری پێشمەرگا چووە ناخی دڵمەوە و ئەم کەلەپورەم خۆشەوێ ئەم جلەم خۆشەوێ باوکم کەوەسەڵتەی کردە دەبەری باوکم مشکی ئەبەستە سەریوە بەس من ئەم جلوبەرگە بۆیە هەڵمژاردووە ئەمە هەمە گونجێ لەگەڵ گەرمیانە و لەگەڵ هەورامانیشە وەجلێکی ڕەسەنی گەلی کوردیشمانە ساڵح کە نازناوی ساڵحی کەلەپوری پێدراوە لە خەمیکردنەوەی شوێنێکی کەلەپوری و پاراستنی کەرەستە کۆنەکانیدایە بەڵام تا ئێستا وەک خۆی دەڵێت هاوکاری نەکراوە لەلایەن حکوومەتەوە دڵشاد ئەنوەر دەنگی ئەمریکا گەرمیان
بینرین جا دگر خود امبری خودن امریکا و ودگرن باجاری نیویورک در هنر کرد مانو خلیل گو جخلکی قامشتوی و سویس را دیجی سردانا نیویورک کربو جبو فیلمی خواه یه نو جیران نشان بده ده دسپیکا فستیوالا جهوان یا فیلمان ده. سینان تنج دمر لوی دبو و او در فت ورگرد گو راپورتا که ده درباری سردانا ویده شمره آماده بکن. فیلم در هنر او فیلمچکر کرد مانو خلیل جینار جالی فستیوالا فیلم جویان آ نیویورک و وک فیلم وکرنا فستیوالی هاته بکارانین. فیلم حتی نهاد زیادتر 5 فستیوال فیلمان دا هاتیه نشاندان و گلک خلات جی ورگرتیه. مانو خلیل گفت که ددمک کرد فیلم وی د سینمای امریکا و کانادای داجی درکه و پیشبری تماشاوانان. فیلم مینو نوی جیرانه. فیلمی هنی سالات شو یعنی سالات در باس بوم قداند دست بکر فستیوالا دست بکاید چو شنغهای د پیش برکه دبول شنغهای پیش برگان افنه تویده دور لوکارنو هات شانیدان و گلک فستیوالند یعنی از بیجم در دورا 5-6 فستیوالی حتی نک هاتی شانیدان گلک خلات جستند راستی خلاتک کوریا خلاتک کمین استند ایتالیا خلاتک استند فرنسا خلات استند المانیا خلات استند و سوئیس یعنی نهکا جبو خلاتا فيلمين سويس هاري يعني هاري مازن پیش برکه دیه و خلاتا باجار برنی سینما جستان. مانو خلیل د فیلمی دا باله دکشنه سر پرسکریکین کردان و که چاوا زاروکین وانتین آسیمیله کرن. د فیلمی دا ماموسته که عربه و زاروکین کردان فیری عربی دیکه و زاروکان جه چند و زمان دایکا وان دور دخه. من يوم ورايح مفروض عليكم تتعلموا اللغة العربية، أن تشعروا باللغة العربية، أن تحسوا باللغة العربية. فيلم جيران راستي للسر ايش وكل ملتي مي كرد الروجافاي كردستاني هاتي تشكرن كو ظلم زورداريا رژیم فاشیست بعث كو اف 5 سال داوی تبسري كرداد اني عرب كرنا داخوازا عرب كرنا ملتي كرد اسيميلاسيونا ملتي كرد وحتى هناك قولوا يعني تشيروكا برشكرنا كردستان سينور جاليكي ده تركن جاليكي ده عربن وافضل التي هاني هاتي برشكرن يعني مانو خلیل حتی نه 18 فیلم چکرنه و دبیجه فیلم چکرن تشتکی پر بزحمته به تایبتیجی اگر هون فیلم چکره کی کرد بن لورا کرد و چند دوان آزاد نینن هرگو مرو كردي يعني راستي زحمتي ديجا دقات يعني جبكو ايا كمين ام فيلم اس فيلم خسر كردات شيت كم فيلم كومبليت سر تشيروكي كردان تشيروكي كردين ايماجي وقت بيجن تا انستيتيونين نجو برا بدن ما بيجن بيف برا وفيلمات شبكه حتى قوم جي برا جوالات الدنيا يش تلفزيون الدنيا يدن هودو فيلمات شيت كن يعني راستي قالك تعداد هما قالك زحمتي ما تشد بيجي راستي جبكو فيلم من داوي مثلا بيجن دورا 6 مليون دولار هات حتى ما في بردان هفدو يعني قالك زحمتي ما تشيبو بري ما بونو بري شركتها ما بونو سينما كردان ما مستعد كدري دبني يعني سينما كردان دبي دبان روجان كجان استدانه بتشابه دبني يعني بيش بده چه آنجی خوسکنیه آن زرد باشتمایه ابو خاصر اخفتن سر سينما كردي يعني ام هردمز بيجن بس فيلم كردي هنا در هنيري كرد هنا فيلمات شي دكن مخابن حتى هناك وقت بيجن افلام هان تين شكرن جبو فستيفالات تين شكرن يعني او در فتش در هنيري كردر نينن جو فيلم خ سينما ده بلاغ بكن كو فيلم خ شاني خلكي بدن جو سينما الكردستان هبن زان يعني كردستان باشور سر بخويه هناكي لبلي حرسي برشي كردستان ايدي دبندستي گاور آدن و گاور جناه هلنگو ملت کرد کلتورا خب سری بینه هر فیلم کوچه بی قد خب نه هلنگوش بیشانی دانجی سینما جی خرابونه طبیعی نه تنن او سینما نمانی يعني كردستان دي نمانو خابن فيلم تشد بن قالك فيلم تشد بن يعني انها فستيفالك الدهوكي تشد بفستيفالك كردستان باشور دي فستيفال از بجم تشد بن الجهاني قالك فستيفال هنا اي فيلمين كردي شاني دن عدوس شرموطة اسمع كلب شو اسمك؟ كلب ما في غيره لازم تسافر هرچی خواست چکن فیلمان دا زوری و زحمتی هبجی اگر فیلمک باش به بار دکشینه سرخو وک فیلم جیران کل باجر نیویورکی وک فیلم وکرنا فستیوالی که هاته بکارانین سینان تونشتمیر دنگ امریکا نیویورک
بنرین هجا تابلویا هنرمند اسپانی یه ناسکری پیکاسو یا بناوی گرنیکا جارک دن وگریا سر دیوار آواهیان تبین یک بوی پشتی گو دمکی جسر هاتبو هلانین چیروکاوی دوی راپورتی دهیم. پشتی بورینا سالا که به سر برزبونه که خمگینوش نیشکه که و جسر دیوار نتوانیه گرتی بر همه که مزنه هناندی یک وکو تابلو پیکاسو گرنیکا هاتیه درست کرن جلای خودان نویوه مالباتا روکفلر هاتا و گراندن بو جهوه دست نشانگیری لپیش جیهانه. جدرک نتوانیه گرتی راگهاند دست پیکا روژا شنبیه اف پارچا مازن جارک آدیل نتوانیه گرتی هاتی هلاویستن. و دیپلمات کاران کیف خوشیا خوب برانبر و گراندن آوه پارچا هنری یا کو 7.5 متران پان در بری. کوچ در وی جورا اولکاری انجمنی هاتیه نشاندان. جه کو سروک وزیر و بالیوزن سرانسری جیهانه بردوام دوباره در باز دبن. اف پارچه لسال 1995 جلای نلسون راکفلر و هاتیه جنین و لستودیو اکا فرانسا هاتیه چیگرن براوشکاری دیگل پیکاسوی گویلده مشار نافخوی اسپانیا دا تابلو رسانه گرنگا درست گر بو. اونو نراتیا باجاره که اسپانیا دکت کل 26 نیسان سال 1937 جلای هزین فاشیستن ایتالی و نازین آلمانی و هاتیه بمبا باران کرن. مبستا مالباتا روکفلرز داناوی پارچه هنری بو نتوانیه گرتی اوه که بیرا دیپلمات کاران لآزارن ترسناکن شاری بینن. دیمه نجنکی کدگت حوار زاروکه کمری و هر وصا سربازن قربانی شر که برنگ قهوه و رش هاتیه درست کرن. بنرین هجا هیویدارم گو گرامه بدلی وبو حطانی جارك دن و خلقك دن بمينان دخير وخشيه ده لقل صلاف ورزين.